تعالى ebyabagambiro mu kusara Idi Aduha aha muzito gwakirizimu muri Kabale. الله white collar jobs kandi nayo iyo batashomerire iyo batabasize gukora nangwa nabako bagishomerire konka emirimo eyitwa no mwihango mu nimiki tekabasa kwa accommodatinga abantu bona. Universities zira graduatinga buri mwaka, za institutions zira graduatinga buri mwaka, abantu bona baronde emirimo. Abeminyeto no bashanga bari mu trading center then omwazo muba kuzakuta ko kuhenda amajuga abandi. So mukama wanje disregard ekigambo cyo agamba heki kikuru munonga mutubasha batwatanise na government okureba ngo twagambaho n'abantu baitu ababe minyeto okukora munonga. Omukusara nukwe kumwe omunyishengero w'abakaza bwa Kabale yashaba abanyayuganda okwetwaza kurungi baba nibenda kutungura ensi yabo. Kwetegereza ko umuntu wena konga abanyayuganda omusirikare twamutwariza kubi wenda bashaba Muriko businje President Museveni atukoreye tumuhindure mwico butunji tumuhindure mu kwetungura no gukora n'amani. Ente 2016 n'entamigana n'embuzigana nizo zabagwa erizuba kandi zihirwe yo Fatih Tulani okurugatake. İnsanlar vardı Allah'ın huzurunda. O yüzden ben sizin kardeşiniz olarak bugün binlerce 7000 kilometre uzaklıkta umurukunjiri umukusara Idi Aduha abasiramu babuhunga karisizo rukunjiri bashabwo kwatanisiza hamwe na government okuleta impinduko mbyanga byabo okushabuku kwakorwa obutumwa bwa Minister Jim Muhwezi obwa mushomerwa Isaac Kaharuza orukumuhwera ho mbyo butegetsi. Bakuta nukutra omutima gwanje okutamani omukutina mukama ruhanga omuhangi w'iguruneza kare ntukore ebyo ebyarukwenda tureke ebyo ebyatarukwenda birwaho nasime imamu abwejiri nugiye rizo niyo naguma mpurikize ebyingi byantu twataho twena arikutubuza imwe abashija numutisa n'abakazi banyu nane kintu cyo kwicereza. Sheikh Jamiru Sentamu ori imamu w'omuzito gwa karisizo buhunga nawe yashaba abasiramu kumanya umugasho ogwo kushara ebinyamisho ahizoba eri. Nekiragira aribyo kabikiriza reba ngutena twasara ebinyamisho turukwezuka obushokuru wabikiriza Sayyidina Ibrahim alayhi salam obona no kusara umwana we Nabi Ismail. Amakuru agagasha kwa Job na manyu muri Kabale na Dan Basibye.